Fafalo fatu ma fatalo fatu I lau mai moanga sa moa nei fo I tu la le aso. Ma lor soi fo manuia ia ma lo fo le langi mama faiva tiuti mga luenga safi tia tunga Yesu tatu watunu. Ele ngate ele pa ia mal mamalu nga luenga falo toi fale tatu malo mai se le kalisia e masio tatu watunu wao. Ma lor langi mama lor soi fo manuia. Ia o le tūlanga sa iai le aso ananafi I le whamoe moe le whelo inga matu stala sa whasi sila lo iai o la iai se por kalame ta ua whapitoa mo vai aso uma I le whawhawhenga iai o le tātou malo ma le utu stala pe a mai a fontanga al kapeneta o le wato whaina I aso ruru taitasi ma o le aso mumua la le nei o lea ua matai o na whasolo le tātou por kalame le nā. O le whamoe moe lava ma le manu lauti, le pa ia ma le mamalu o le whaafonga mai o si tātou atinu. Sa mo nei mātunu mamao. Ina ia no foilo le mamalu sa mo atoa I le meolo a ngā iai tāpenanga le tātou whainga malo. O le efa to atasi le aso o talun taunu mai tutonu le whainga malo fau. Na ielo telitonunga o le whemala malamai ia ma le manino e ta oto ai le angatonu ia le fina ngalo o lo iaile tūlanga whape le o mautonu le whasolonga o le taun whainga o meolo tūle mai. Ai mai se o taimi o whesuia ingo whainga malo ia iai lava le tūlanga tātou te rioli o pui pui na iauane I poloka. Au foi nei turu ia le wafa whenga iai o le malo tuai e mal whasolonga o le malo fau. I le taunu mai la o le tātou whainga malo I tutonu na mai tau inai e iai ni whaiunga e te tau o na whaise teimi vabe. Urgency Cabinet Approval e te tau ai o na matei tū I tutonu le si vai aso, lua vai aso, tolu vai aso. Ia o lo whaasolo pea ngā luenga I te taunu whaatino mo tātou whainga malo. O na le tūlanga sa iai ina ua mai ea le whono le paremene na le talia il tātou talo le tupe. Ia sa whaatula I mai ina le 5% tupe whaalu e mawhai o na tango fia e le whainga malo tau ape. O le la ua o mai le tūlanga o le whamoe moe I le tātou whainga malo fau. Ma o te tau na whetu una I le tūlanga lea mō nei male lumana I te tono le si tolus furuaso. Ia ai le I whātaunu ina le pāketi au tū al tātou malo. E ki riva ai le talo le tupe mō le si valu masina, iwa masina le lumana. Tātou te solo ai tūlanga o talo le tupe au tū al malo. Iona teitanga, iona tūlanga o tausanga te tasi. Ia, o le so whaali manino ai lau tauno whanga tu stala o le upasia lo I al kapeneta. Le whautuanga tu inatu le tātou ngao malu le malo. Tā pena ina le tātou lo Iesili e momoli ai le tālu sanga I le tūlanga upasia al kapeneta le tātou emergency budget. Tasi o lima I lalo le tātou whaavae o lo ia inga e whaatanga ai le whainga malo mai le taimi I le taimi. Ini mata upu whaafosei, po se taimi fo e whaafosei e tātou ni whaalawelawe, whaalanatula, ia pole a lava fo le tūlanga e o mai le taimi nei o no whesuia inga o whainga malo. O le so, o le mata upu na lo te al kapeneta, ua pasi ai, emergency budget e tu inatu la fionga I le malu le malo. O nei foi sa tu ina mai li poti alo I al tanga luengo tupe la tau te whaai loa ina mai. Mafuanga o le ala ta pena ai le whamoe moe. Mai leva yaso, ma leva yaso e tu ina mai ai. Tupe e angai e whaatanga inai le sainia alo ia mamamori le ale malo. Ia tusa matulanga o le tulafono o le tasi o lima. Whamoe moe lava ia, ina ia aua ne I toa lia le tunu. Tongi o tangata whainga luenga, tulanga o le whaatinongo tiu te whaale malo, o tangata ngase mo le awina atu I whafo, ma le tele o isi mata upu o lena mamori mai nei le tae au le ofisa o le tupe. Ma le o whai e le whai unga le kapeneta I le so, pasi alo I le tātou la la aloa e tāngo fia, le tasi o lima ina ia whaanga I oi pele tunu. Ia,
e manatu ai nā e tari ai fo i le tele o nisi o atunga lunga, wa e tau mai nei le tātou whainga malo. Toi tasir vai aso, o na leto e maua le se tongi sesi. Al taimi nei lava, o leto e mauni over taimi mani taimi sa whasiri, a wanga luenga mo le malu o le tātou, o whainga luenga le malo. Pei tā iwa tā pena, e wha mua mua o mamai e tātou priorities. Wha mua mua tu tongi o tangata, wha mua mua mamai tūlanga taunga sengase, wha tūlanga o mamai mea alwhale mai, wha tūlanga o mamai foi, ma mea te tauna ave i eil wha mua mua o ngā luenga wha tino i tu tonu o le malo. Ma lea ua manatu ai. Leu pasia lo i ele so, ma le a wha solo me e au noa ma se tātou to e popole, e pe ise tūlanga e la mati aile le to e maua tongi tanga te whainga luenga. I lesi lua tolu whaba i aso le rumana. Tolu sifuru aso, i lalo ai a ingol tu la fono MFI ai ona fetu na i budget, emergency budget. Al taimi la vaitasi, ia o ta pena i le paketi, mo le tu ina atu le pale mene i awala masani. Lua fe lusu lima, lua fe lusu ono, lusu fitu. Ina i ta pena i le faso longo le main budget mua le nei, al whainga malo filfilia. Ia na manatu lea sa moa i lau whaafonga mai nei tūrao le aso, ina ia auto si le fia, le taulu manga le wanga i eil wha mua a le tātou whainga malo. Ina ia manino ma malama ngā luenga wha awau, ngā luenga o lo tapena. Ina ia tātou toe o i lungo le tātou normal process, ma le tūlanga o lo whaafoe foe ei tala le tupe, ma i lea tausanga le tala whaatau, i lea tausanga mon tala whaatau. Ia e mori atu le nganga whaaftai tele ngā ruenga, sa whea ngai manitanga ruenga o tupe, i le lai titi le tūlanga o le whaafoefoeina o lātou whasoa. Lusu 5% e le la loifo lusu lau 5.2 miliona. Sa whaanganga, peitai walongo ina ua papau le lau ma mativa le whau. Lea lau whaieri ngai ngoina le nei. Ina ia ua nei toa lia le sa fo lau o Samoa. Ai e fo lau peitu lango le whaango ingo ina le tātou malo. Ia, le wharinga le ma le whaalolo Samoa le whaafonga mai. Ia e mai seila mataino le tātou polkalame. O asoruru uma e atou te awhio mai e. E whaali atu meu whai ngā whanoina, ma mea uma mole rumanai, ia manisi mea tau te whia whesiri mai ai. Ia e la whatu lewa no le tātou autu stala ma le ngang whaaloalo. Ia, no whiunga ia, ia sa no tu langa lea o te tongi o tangata whainga lea. Pasalo ua tele ia masina e le tutongia ia se tasi foi o vaenga tāu a le malo o le whale mai. Mo nei fo mai ai lato o batei o le sila la mo fiunga fa pe foi le minister o se fo malo loina tu langa le i te tongi o tangata ia fo mai ba o tau soi fo la mo fiunga o le ua la fo el capeneta e le minister tupe mane treasury o la toure la mo molinga o mamai ia tu langa outstanding suma nei le no fa tu nei ma oina e tātou te awei vai e so uma le tātou pepa whaatanga o tupe la whaamamudu. So, the distribution is now in the Treasury hand. E lātou te maia le whaatuanga i lumor kapeneta e saini ei pepa awe le al malo. E whaamamudu ai le tupe ma le tupe. E au lau tua lalo ma le tāsanga, mo le whaafonga mai ai lātou o lo o awhia. Ia nau perto vai malawa mele on sa. O lea ua tāpena le tātou whainga malo o tāpena o matu mea ia. O te loe le aise outstanding, e le ai foini o taimi e le tutongia. Pe a whai o nai wha mau uma taimi mata i tū lao tangata uma. A le priority le na whaine, o le approval le leo le malo. Na te sainia o mai e tātou emergency budget leo whasoro. Joy whamanino mai lava whamulmulino so no o leo tāpena e le tangaluenga tupe pe fia atoa se tupe e mana ohi. O sa o leo so no ngama O le tāpuna lawa lafo i limo le treasury. O le tātou emergency budget e le ise limit. O le whaatuatuanga.
o la ua ave le treasury o ia I lātou uma tātou mele tātou te toa ai. So it's in the treasury hands now. O le ale mele la wha mamuru ma le latou wha mua o le mele na au umana ave le tua lalo wha mua mai ia tongi tangata whainga luenga. Mea ia ave whafo tātou ngata ia o le tau pule mo poloka inga luenga I whafo ma nei tātou tangata ngase e o lava le tātou medical scheme le whae poloka a le treasury o lātou nei e maia ia le whautuanga le kapeneta from week to week e ona mawaila I o le atoanga atoa ai te lele li poti na mai le so e whaisi si ano me tauna avil wha mua le lawa avil wha mua o le process ia mua talia masainia le fionga le amo malu le malo le whaiunga le kapeneta le walu atu le so te tala le vano tātou te uru whale I le emergency budget na velo le minister tupe malana mtanga luenga e momoli mai le paketi o le vaeso ma le vaeso tātou whasolo I lava le Lala le umile la whatalia ia lana fionga le ao le malo I taona sainia le whaiunga le kapeneta o nei lewa approve le whaiunga le kapeneta mai tauna moli nei loi sili le ao le malo today has to be done today Fia ni tatou ngase le fia talu ona le pasia le tana fatau tu o le whamtalanga le mai ova la latte tasi te sima le 5 miliona New Zealand o le whamtalanga na mai la lai toa I te mili nei o le tue mwhaina tue aveni tangata I whafo ona le melea pa te o le la whasolo weno whai atu o le teimi lava e pasi ai le almalo na fai lo vai so umama to te talai tu langa meia a lo nga yo pele fisa se fo malo loina fati no nga wala fati noi o ke vai le sa ma o le na fai lo male ko wana fa pe fo le president senate o ani fo nga tato malo fa pe fo le malo America Samoa mo lumana ia o le nganga la vol fa aftai alo ia il ko ban sili Presidente del Senate mal famo fetalai ono le awai mai tato fa moe o se taimi mo ne tal fa solo pito o le fa fenga io ma lo e lua wa ato mai e ta o tutuila ma manua mo tato nei o le taimi mo voi le fa to auru fa le ai le Presidente del Senate mal famo fetalai il potu o le cabinet ma ste mo vole le fa tau fale mai le ko vanna talun fa vai ma lo tutuila ele I saula va se ko vanna ini fa tau tongo tato parliament ale nganga fa ftai ia mo mella to bano ta ua tato so tanga matutuila ma manua ta ua mo ele ngata tato wala inga ale va fa fenga ye yo la tina ino ma lo elua ole tala Amerika le fa ngai New York la fa ngai fantongo tulanga la tau fa manuianga e te le manuia o Samoa e maua mai atu tuila ma manu e leo ni upo e vane ai o le tatou so tanga ma tuila ma manu e tauna tu e fa maule lei o lo ua le teritonunga e le ngata o tatou ainga tatou fasino manga o tatou tangata tasi le ngangana a mio fa Samoa tangata uma e koneti le lei matato ma le fa moe vo nai lo teimi fa pare mia o te matuato e sui le ula lea ma to e tu fa tasi o tato langona I le tūlanga e siri na tarafea ngai mo tato ma Amerika Samoa wa e tele le tato tamo ainga tulau a New Zealand ma Australia mai sia tunu a le tupe Amerika e tasi tala Amerika e le lata le easy currency le e tupe mau el tulanga le tupe Amerika ya mal tulanga la bala na le va la tape no vai atu le currency ele fa ngal malo tele le tate fa nga torso minute le vale tato ngal wenga na faile nei fia tausanga o le fa e o me mata makulai a mal tau maftanga tutuila mamanu ai ai fo I mai le va amale maufa o so matupe we have done that all these years
ai le o maita wina le te le o le whamanuianga economically wise. O nor tūlanga i le tātou whawhtawa inga me se foi tupe lafo mai. Te le le tātou so tanga tauan tātou tāpena le iei. Ine e whamautuina o le whailo inga la maana i ele. Ana nei sa mato whailo i mo le fionga le presidente o senate. Ia ma le fofonga whetalai. Ia e maofa la tau i le amana ia. O le sa wawali mai tu tonu e pati pati isi tātou atunu. O te loa ele i aini tūlanga whape o le tau whisiringia po ai lea po ai lea. Sila fia uma sa moa sa i le ceremony. O le presidente le o tutuila ma manua na laina whai pati pati. Whape na fo i lea le e fionga le whong whitalai. E wha o sofia i la tūlangona o na le tūlanga o le amana ia. Ia, mai paui o taitai o le tunu uno manatu e mai ni le whaunga. Ia ono tātou ainga o lela lata mai mo tātou ni. Ia le na fio mai imitala mai au. Au ia ima ta pule ma Amerika Samoa e fofo i whainga malo te tuila le watu koi. Au liso ma ta koia sa tala no ina le Samoa talk ato talk. I niso ma ta upo o whawa wina i le wao tanu ranga tātou whainga malo po whamu. Sa o ia matala markovana. Mai lo loma le taimi e to e whaatulanga i le mta upo i le ato Samoa. Tele mana tu umi langa i tele mata upu le leisa tala no ina malwhainga malore na umanei na mail tato whanua ave na mail tato whanua le i tafuna salo pelua e petolu e kana ina le ai mastato me o whaie o maltemini al whanua na tauna wha atu le iei le no whanga tutu o lai rent tal tato o vise tutu ida mamanu le fantaun fai stato senta ina le va hoina fai ni fale apitanga to tele o tangata ia o le stakis e atu to ta uno no foi ia inga matu poela fa afita audio mail to tuli ese ai a fai ani ta mai accommodation ata to ina no foanga le te le io le mete no foi me finga lo ngapela bo le pela pon ma lo rent ai le to fa la bella ve o le tasina fa afita uli na momoli mai ina wa tau no fast le malo lo afelo su tasi sa vala ulia fa pito mai e whainga malo le stakis o fa fita uli na tutupu o tatou tangata e o atu ini o atu tono no foi tatou ainga i o io ina le tupu o le fa bela ve le tu susulima ma me fa pena e alu atu al tangata i ne wa ye lona private environment ma le poto e no foi ma me uma ai faise tau ngo fiele ai longa tu la i whaapita u li whaapea. La ua umana fo ai me tutuila le whanua mo tātou, le fo tātou fo ia i aile. Le whanua li tau me sina, e te tau na tātou whaawau. Le whaatala noa ili me leo le sa o loto leo mai tutuile, nei sa o loto leo tu tātou i o. Tele tūlanga le whitara noa ingo me ia tātou te naunau ai tūlanga tau fua whaatoanga ma mea watu i nei, ngosi isi o loa ave wafo. E le talo le la ua tu ina watu le fai le moa na chips le top le ave ia wai. O le talo sa moa. Whalai i tu tuila mamanu o paki o e tau le product Amerika sa moa. E alua i lai whawhengo fie le USDA le polokai le ave sa o le chips sa moa e ave Hawaii ma Amerika. E a watu le tato resource. Paki o makukai o tupatasi. It's an American Samoa product. A le tatu manui atu em tato. E te le lava mea ma whain tato tala noa. E o vole mele le pisa le papovi le pisa i so o ia kia. O le wha mo i mo he. I auru whale le tato whaspovi Samoa le maketi atu tuila. I auru whale le tato so sisi ma me umma le po masima le whai inei. I tu tuila. O whela auru whale tuai. O le ngāle rua whātasi o le mea whatutuila ma le mea whasamo. Whai atina e tu whātasi ren tau whau. Ina ia mawhaina la ua tuaita tu o loa i lalo o ai ai ngā tutuila ma lana fo i a USDA ma mea mo wapena. Le nā leina maa fua na ave povi e lima, ave maa moe lima, ma ave whaisua e ono se lau montupu. So o le tato maftanga na. Ia, e o lea, o le saunanga al ko bana e te lele me mwhain tato whaia e maua ia tina e o malo e lua.
a o lana mata upu sili na mana mia o sotanga e ave pela o fa malosi ia ilanga ile me fain tato tu lo lava na tato ave sea tu tu ma manu o tato ngafa o Samoa e a mata mai taisa masama o tu manu o sei pa ia fa o sawari o le ato na ere fain na fa pe ese tu tuila ese tato e oina ese fain malo a o tato lava tasi ma o le faingo fiere na le te lope no fatula matanga tangata Samoa ngangana Samoa o langa Samoa a inga Samoa te le rola po fere tulanga e tata te pole ai e pe tato mele tato atu nei atu New Zealand ese la to nganu atu Australia ese la to nganu ese le ngangana ona fainga tai lava le la tu po fa fita u le te mini ai la to Samoa yes e le te mau a te fatino fontanga lo ia fa wa Fiona le lokete le biliona. Sa mahua ele tulanga pe na yele malo tafsi sa ta fia ia se le ngolo tuto yo biliona mo le nita sana. O leo la to ya mata na to fa wa un to fa mtu to ia se le nia wa ia bloketia ai tuma. O le bloketi miliona wa umanta utino le tunu e 2 miliona le la tato si fia. O le piriota le la tapena il tato paketi alo ia na le valu masina. O la ala ua lafo le mtanga luenga o tupe e fai mea la tau le meta la fea ngai i tonu le valu masina. Tausanga atoa 2 miliona o uman pasia ma le mena e fai. A taimine le valu masina le utu mai. O la ua lafo i le so e ola tau tapena mai. Po fea me pito e sirinta le fea ngai. A o le fufuanga lava i o le tato pa keti le la fa solo. Ia. E 2 miliona. O tato first main budget e 2 miliona. Al paketi le tau ta pena le taimire nei o nal paketi tono le valu masina le e ile upu foi le paketi whaau le na ile tasi te si ma le valu. Le to toi. Al paketi la vai le atoanga al paketi atoa ia o le nā le wa uman for le tunu. Uiga la o fiona ile tupe le sa ta fia mai le fanga solonga se itula mai se finga malo se longa lava il passier paketi le la fa 2 miliona lo la utul mtanga lo tupe 1.8 lena mai le talo tupe le pasia o la utu review la ngai ma faina ile upule le to mai il paketi tuai e table el malo fo le ai down to a review uma ma fai il paketi ma estimation fo ile me te tauna iai ala tatou talia le whamoe mo le tup mai tanga luenga tupe ian tatou lo tonu ai leo le toi tuni tau te lava le fisili lea whamoe ono le te loa le vaenga le fisili mai ia seini ono le sa whamamla mai te mai taipana ele i uma ia le miliona le pai inga le wa umatu le umona whasafua le la sa papia mai e le account la wo create e tu ua tonu mai ngā tupe a taita inga pe ma toi tu manu toi wa se la wa pen me toi so o le winga la ofisili famul mo just to clarify po le ga inga tupe na le tonu special account le sa created fa nga manu wa ma vai atu le na tu itonu le talo tupe le la fa ia o ke tu tu ia tu lango menu special accounts e tu ia tupe wole mfaina fa o maina se fainga malo po se taimi wa umar taimi fer bloketi ele umman fa nga tupe na verola i la lo meia o special accounts ai fu ala vala il tu langa e developer ma fa tu langa paketi fo e ora taimi le developer paketi fo ele to e umma mena mai umma tupe tu fatasi ai fa o paketi fo ele inventa to fa pe mai ranga ne umma ma ko kasi mal padure e design or paketi fo ya fa umma men to i say umma the time is running out, money is still there, we're bringing back to the pool of funds e fa il tato paketi fo Prime Minister, you mentioned the budget is
Is there a ballpark figure that was discussed during the cabinet meeting? Well, we leave the trust to the Treasury to design the budget. But the law said when it comes to emergency budget, there's no limit, but from time to time. The limit date is 30 days, but will depends with the presentation from the Treasury how much we're going to ask the approval of the head of state to be released from time to time. So the Treasury will say like a ballpark figure on how much the emergency budget can be? They do the estimate. They do the estimate. That's their job. What was the estimate just discussed in the cabinet, though? They are bringing another report to sign by cabinet to the head of state. But the process today is to approve the state of emergency budget today, and that was approved. So you're not sure of any ballpark figure over $1 million? I can't give you a figure that wasn't been finalized. The process today is to pass the state of emergency budget, which is not delivered to the head of state. What are some of the other pressing topics that were discussed in cabinet you think the people of Samoa should be aware of? What I present today, that's the only issue we discussed today. And there will be more issue. Patient? There will be more issue every Wednesday. Where are you from? My name is Manawi from the Samoa Observer. Who? Manawi from the Samoa Observer. Okay. Yeah, It's nice meeting you. likewise. You will have my time every Wednesday. And then you'll ask as many questions as you wish. I'm making the most of it right now. I just have another question. In regards to your manifesto, were there any plans discussed in the cabinet? Yes, we already gave our manifesto to the Treasury Department. They will insert those changes from time to time to deliver it within the 5 years program. You know, we can't just insert everything in one year. We have to give the time to the Treasury to have the capability and the affordability of our money earning. And then they will decide and advise government which can be prioritized, and the disability pension and our old people pension. So that would be on the priority list? Of pensions? Of course, of course, of course. Fiona lesa live tu ya tu la pele sa mina ka pele ta ni ta. Ole ta fas fina ngalo lo Fiona the transparency e live tu la ka pele ta ta. No te a fina ngalo ya lo. Ida el cabinet, fue el cabinet. Y kako fai Maria? Ele anga por ko fai kakala kere. Ai kako fai Maria vai oko. I'll have a time for you, and I promise that. I will have a time for you every Wednesday. One of my Deputy Prime Minister will be with you. Woman of a cabinet. Paua le mele sa ona na we pela kala le ngofa ko ngafi mo fa ku ke ke ko. Ia fa ai ar ka ko vale. Ole li poki sa o ma li poki le. That's where I stand. We do not interfere with what you report and write. All I'm asking for is the truth. Because sometimes you twist, I was to say, but information I'll give it. Whichever way, I'll present it. I am no longer speak as a leader of FAST. I'm speaking as a leader of Samoan government, and I have to protect the government. That is my priority. That's my obligation. You make sure sa umarga ko mafkang. Yalang yung isi de kaya ko I believe you're all good. Some but not all. Ukakalanga kakang ava ko fo ela ukal because or kanga kaile uskai. Okay ko kalia ir ka ko fenga ngai fai. Pea uva ku lava e fai fesiri e ese le winga e fai e fesiri. You know, o ka kou ka ke kalangoa. Fesiri mai me mangui ele kungu kaya. Awar kuri ro isi fesiri ke lo e reise ka ko mere re mo ya ki denga pisa le kungu. Ask me questions that you know there will be something for you, for Samoa and the nation tomorrow.
Al kulanga nga isi me umai foi me lo loko eden foi ngu share ko ngol cabinet. But I try my very best there. So sani tu mo to. Isi ba ngata ngolo mo fiu. Sama dia tu isu. Ole tulanga leo o afole ngo me alofa mo tangata ta alu. Masalo ile tulanga pa inga lo mai atu. E fai lava se le fai lava le tele o fai lunga sa maua ma pine sa maua ya lo ma fa na o tanto tu. Ai le lava se tele sa fa pe ona la to maua blau fiu. $12 million was estimated by FAST for sports, including Lanmelet Saunoisiuli. Weightlifting, wa esele le mako kilo le saule usawika ko kamafanga. They have choose the upgrading of sports. What was saudemen na temine pate re kumama inga. Se ko mai ko mala malama umale mafu anga lainga consider firearming scar sports, and that's why the sports was considered to be a separate portfolio mokako, because all the sport okako nga that is our other category. Sa mo natural makako. Alo ifa mangyanga olo fa kadi akul felo inga ma le malo Australia sangiele so ngikele ai le kiki fol milionga se lau milionga sangieka ko mafiki ma konga. So I'm waiting probably this week. Yeah, ale lava ko ke vai ole ka paluku ka ko management ole o ka longa. So e ka kaunga fai de le menana. Ai ko ke loa ke de ko fa yaku nga ku o kingo kamakalo. Ai umanga lu ko mi ki su el meu lai e malo mai male euro e sa ku le se me ve a woman fai finga fa vai el malo ai sa malo pingi euro this is how much you get, sa malo pingi siliva this is how much you get. Ai lava on sa ke lo me umanga e fai consideration. E pawale ora fa fisiti fa mo no pio ile pio na ita uia tu langa le ba malo ise sila la pio le tu langa tu ai le malo sa mo pe a nga ile tawale ora patino ina nei le ba Palestina mai Israel wala ngali ni pesili ona sa mai ta wina ile son na fi tatu fatauto o patino nei ko indisi ko tu langa tu manga fa Israel pio na tatu sila ko malo na tu wala ngai ko ini ko mana tu lau telo na tu i va ai no po pele anga ai pe tu e foi malo sa mo pe ata tu po fuale mata tu ba vai tu lang of tawa ingalia itu kumai Palestina ma Israel pe yo lina mai tau ina foi ya lula e ina foi yo skafulia ko ye fu Israel lo pio nga mai so nang halu tu lang ya va aftai o le tatou teritonunga whaavai le tua Samoa. O le tatou teritonunga na whai o tatou matua. E tasi le tua teritonu e le tunu o le tua o Isaraelu. Mai o le teritonunga na o lo mau le tuspa ia ma le whea ngainga mai le amatanga. Whape ai e whaamanuia le tua i tangata e tatalo molo na nu. E whaamanuia le tua ia i latou e pui lo na nu. E whaamaleia le tua. Ia i latou e whaamaleia lo nu. Mai o Isaraelu o le pupil o le i oi mata o le atu o le temini. O le talitonunga la whaaltuspa ia. O lo talitonunga le temini o taua vea i le atu nu uma mea uma. E tātou te tuturu me o lo i whaavai o le tātou atunu o le alwhaavai. O le atu o Isaraelu. O le tuo a Pelamo, le tuo Isaako, le tuo Iakopo, le o tātou atua iei. O le lalolangi le o tātou iei. O le lalolangi o tangata. O le malo o tangata. O whaiunga i whai e tangata. A o le mea le te tau i ele mo le ala i lo teritonunga whaakerisiano ma le tātou teritonunga ni tātou zawai. Wa umana saini e whea ngainga a Samoa ma Isalaeru. E lango e Samoa Isalaeru lango Isalaeru Samoa. Wa umana saini. So diplomatically, religiously, culturally, tātou rewa tō whātasi ma Isalaeru.
E ni si taimi na nofo i Samoa i lungo leo pā. E vai ni si taimi na pāloka te e ai tātou mele. O lo taimi whapare mia, o te tiklea i le mea lea i leo ese Samoa, ma le langolango ino le nuo le atua. O lo una te le tonunga e tātou te mawai manuia, o mana whai, e se whai to e tusi tu spai. Who can rewrite the Bible or interpret the Bible in his no new imagination or his no new way of life? Le ai. O mana whatatia, mai e tofu uma tātou ma tātou te tonunga. A tātou wolo e maile me manuia le atunu. That's loudly. I stand for Israel and nuo le tua. Pele fia in tangata langi pure la tau. Ao Samoa. E tu mo le nuo le tua. O le declaration sao na le fai te mine mai. O le tūlanga fo ina mai le teimine nei o a le teimi umailo u teimi whapale mia. E tū la i Samoa lango lango le. Nupa i o le tua. Because I was there. I was there. And I saw what had been taught to us all these years. O papatiso le vai o yoritana no ua o le men whasatau lo ele li. Na o sa vali me umolo te umai tātou tu spai. Mea na fi whaile ngā pa ia whaire baptisonga na mawal pentekoso ma meo. Ua o tele tonu la o i. O i tauna tātou wanga e pui pui. O tūlanga la vai e whaavao malo o fi naunga o malo whaal tangata. A o le taua lai whai nei, o le taua whaale anganga. O le ai fo i lai wha solo ai nei i a bebe singa o Palestina ma mea na tau te sirfia leo se taua fau nei. Mai a le amatanga i Samaeli ma le nuu o le atua la lava e wha wau al taimile nei. Pa o le mea tātou, what the Bible says is to pray and bless. That's all we can do. A laulangi e pule, laulangi po fetu o le tangata. No, veo se tansi papita tele la. Fa malu bo to tele ofisi. O le tulanga le fa mai. Masalo tau sanga uma. Si la fia foi la ofiunga ma to tele ia tulanga fa tani. Mo se siaki foma. E tasi lama foma i tele na mai tawina. O lo tiu te temi ia le afiafi po le pofo i no ofio. Pe ia se suinga la ia nei le tulai mai le ofiunga tulanga le. Aele i fai al palota. No o atula en pasa Australia, en pasa New Zealand. Ma le priority le no fai ai. Mana o mia, ni fo mai man fai aonga. If we ever gonna run the government. A mai il so swani le o le fanga solo nei le baso nei le felo ingata o CEO uma ma CEO. Mai le lato latest report. E ta umal mela tupu me mtanga luenga te tasi. No lo le vai aso yo no tu atu sei pasita to emergency budget. Ona fa solo le site visit. I sekta umalava mamatanga luenga umal malo. E or ka peneta vai. Including la millet sauno ye. Yo, va to e ole fa le mai no wale. E sekilo vai le ko ke vai mele eku. Hotel watu. Oka. Te le ngā luenga tantu e whai. And we must focus i le ngatala i buildings ma le maintenance. A ofo mai per melet sauno ye. We will sort it out as soon as possible. Sa tātou whengai ma whama i Intia. Sa tātou whengai ma whama i Saina. Sa tātou whengai ma whama i Pālani. That is our priority to our diplomatic corps. Au le whasolo le teimini nei. Fata as furua su tolu tau sangal tat falma ilaita. Olala mele utup. Wa matua itele le fafitaudi. So what would she do? Or mele te tau fai pola le wala. Por ko ku mai lalo pe file maintenance work al mele me to fa pipi tele lo. Tele. O ta mi loi tapu e mai ni ata tatu to terano. Ele alor mele na sao. Not only the utilities of the mea, but or kongo of mai makangaka. He leo kai lava, yes. It was packed there song pongo loko felo whaaka. Very packed. Yeah, we had to do it. We have to sort it out.
le loma le tau whera inga ma CEOs ma ACEOs. Le tūlanga le wai le matanga venga vai le matanga venga le revenue ma le custom. And yet ngā kasi CEO le e hano liwa le matanga venga te tene ne e rua. Ngā sila le tūwela o whiunga ia se hoi toka ngā māro le tanu mai. Ia, o nei tau tūri separation na whai. O separation na im whaina to funtanga venga ma le CEO. O le alme im whaina whai ei pe vivo se tangata assistant handle. For time being, we're going to go with that. I ole hurry up ole process ole sairinga ole si CEO e fuanga inga luenga fatina pisasi. Al mela vaia o mato manatu e tatauna separate me e lua ona tetele ia sector ia le revenue sector tele. Ma inafo e koleti le lei e tatou la fongo le tau fa putu. Ma koleti le lei e tatou tiuti paulo tatou sos le tatou fa lango ye. Revenue it's QK ma kulango la fonga. But le alme le wo e termine la tu ia paunga ma sina lupe. O la we fatino le ongo tu pes nomo. La la vale men fanga yo pesi o le si pola le si wale fanga yo e la assistance. I'm sure they assistance e. Fanga yo ngal men. Ele fai pa luta le sa mai tau sa i situ sim al vai fai na mai vai fai fa tu le tu sa motas sa silingi ai inicio to finga sa fai ele capeleta mo vai atu o sa i se amano ai no le ason nei fatoa for no ai le capeleta ai posso sila ia la ofionga no ese e mai le to finga pa mi ai to finga O te lei so no fisilinia ta upulea. I wrote to the AG and I copied the caretaker government and the Prime Minister at the time. Mo ko fisilinia. Te mila neila ai vel fa mo lo ia Cyril Kapenanga o tato meia. Se fisilinia muli pa te lei so on faial tusi langa sa o faitau le memorandum le convention. Ole caretaker kamen male mesa fai ai ele o prioritize le mena terminate ole o ile faina fanga yo il mano fasar se umati tiro le no fiunga fa mo totala ki tu lo ba ya e video to e ai fo di nei vai tau ni tu langa le tau o tau mafa o no silia tu la vai la o ole tu langa le o ye temi o pule la vale pa le o lua ia masi nunga ni tau ana o ai ia na fu mai lo se fam tala mai o tau mata ai o la se fo fanga lo fiona foi le tulanga le ina ia to fa marusia ai le tulanga ili fa pale ni no tau no mana e fsili o te loa e te tauna o mai fol masina o tato vai se swinga Waleba na tato wo le formula le pepese mai le situ. O le demand and supply. Taimini ni, wa taun tato to e fo elementato mai e le price control board. Taimini ni wa matan tato wa ia isi mea sa tato le whape o mai. Me tonu ale sao no mai. Nan tu whatasi ala uor se o ka ofire moa mono luaso ko yoso mai lunga wasi. Ai le mafaina pe pelo sisi o lai tai uma le officer duty me na mai ei mo i fafo ma le tau e tanto e fata wai ma le tau fatu langa le malo si e 1% la fai business so e to mamao e to fatu la el tato price control board pau na le wala e monitor dai le malo le mele atunga luine o le pusa mo le stato pusa mo me sa mai fafo Tau mai fafo, sau runga le waa, sau li tiute tau nu mai nei, wha popo li tiute lo seo, tūra tū le lunga. Ai a whawhanga ni au moa. Whawhanga ni au pua. He pe ala upo i whai so. Ia na wana le to e pi sa le. Hoa vai me lau sau runga le Facebook. E lua pae lo popo sadi. E na la tau le to e pi sa le. Ero lau tala mali auto.
O a singa i no hatu de. I tō ngā rawa pinga le whāsa soti. O i ti morta i lua se lau mozama. Ia. O le wha mauninga na lau tala le whaiatu. O al teimine nei pa estimate mele tate e ono miliona moa le tate a il tausa. 6 million. Ia moa ia mai wafo. Wai, lan me la tate o le mwhain tatu tu e fo in me safi. Fono fa vai u fa tu fai pa moa inga fai pa pua fai pa pako mo fovi. Do it. O ngare koe ka nkangi rai. E la kou kangi mangi o kaupusa moa lan mako me la fai ako. O loa mai fafo o tato wola fatua tua ye. Ana yo to wa o tani. Ele ya se mea ngā varua popo kukura uka ngā raisa. E ngau malea ua fai price control board, yes. It will be done. Tuli loa tuare pesilia masoi whamoi mole. Sula ngane wa loa ngare price control. O le tele yo kako a tau maha expire lumo o pale o loa. Pa dia tele o whati nore ngā ruenga i lato responsible. Sila ila wa whio whaimane tō wale wala ngāla e o whakasiale le control, le price control mai vai ngana la wa whio. O la te ta. O i tonu waimana o mia te tō ngā rue whatasi. O la ta pue o mai whale o loa na a mai umaata ma mai nei e ona ngā ioi e loa leo tatu mtanga luenga. Please do that. A tau whina ngalo le mele pisa i le atunu. O e matua pue o mai o le whale o loa lea o lea na te whaataua expire kuti le atunu. O le whale o loa lea ua si i atu le tau o le na pusa moa o ina. E tau te loa e mwhaina keitara me lea. Ia langa ngā tō ala langa i tō lafo mai le whape. O le hale mea malo o whai. O le hale mea malo o whai. O le wā umanga waku kou waipa mo am kou waipa puae. Ia long whionga na iei tūlanga koe lalo policy so matanga luenga nei te whaafia na oa sia singa whape nei i masina. A le kōninga mai ele o whaatino ina na tō ngā luenga. Sa, o te le tari a atu. Ia ala atau no i to tonu. E iei lava ia monitoring body si tono. E mei sea mtanga luenga o loa. Consumer. Ia ma me whapena pui fo i le ai ata tau a lātou o lo whātau mai ata tau a lātou o lo o atu e whātau a lātou o loa. I agree. Ma te tonu, it's an issue at taunu ma vai lei. Vai le vai nga leo tamau ainga. Tasi lava se whaapsili mai la u au ona whaatau ba. O le tu whailele a tātou ngā luenga whaavaitaini. E paulava le tala le sa maua i lau saunoanga a o li whaiale tātou whai ngā whanota. O le taitasi mai le i a inga. A ele i ai se malerenga a mea o le ata ofi mau e le toi ai ni a tātou ngā luenga whaavaitaini. Pēno whaiona e whaamanino tūlanga lea. Malok whaala. Ngā luenga whaavaitaini, it's such place me for le o tatu tua in maintain. We had no other option mali. Di mo no tau sanga terwai. Lenga o sawa o mana o mia tanga ta uma. It's an option. Ko fa ku sawa po se kupe vavi. But for long term, e kauka ko kilo le ia fianga mo ka ko. Le fianga mo ka ko wala ise rei po force. Wala inga ngaka le kungu e develop fufu ngal malo le wa ko 2 million ai fa po develop ele kungu. For consideration na eleta tauna ave umaka ko kanga kai fa po. E ka kama encourage ku pula ngole kungu e ki ngofo e develop la waki nga ele ufai. A kongwe fenkala makanga a le kaungu unga long term. O le koko ale ke kokoa i le kausanga ringi. E o aronga ponga ki whapea o fuar kokoronga. Like what's happened in New Zealand. All those apples and pears, oranges were grown in the last 20 years, still harvesting. Why can't we do in our cocoa? Why can't we do in our avocados? Why can't we do in our breadfruit? O le mawhau whaunga ngā e kuku kai mingi. Kupulanga i e whai mai. Awangi i oso le me vave. Easy come, easy go. Hard come, hard go. Ai e design le mawhau tupulanga. Ia whai le whai unga sao. Ia lela u kupungi. O mai o employers ave ka ko kangaka la mele kupu. E le i malu ka ko whainga whawai.
O aku ese ane kongkala king sangi ngi ese me kupui o. Ese pei ese mea. O aku o we entitled kamikiki fou mai asa mai sa vai punga le vare adu. Ela koe fe mo ai mori o night club. O lo le kulanga nga ukau mafaava fola ufa sainga. Na me lusu mo kupu kingo mali. We already received 20 bodies coming back. So o le vai ma o le malo. E ave kanaka, a ia ave I le me karwhenga, e koe mawai lisi kako me le lei. But we didn't say we're going to stop it. We are negotiating a policy with the employers. Au mai, e rau kako kakangi polonga. E ka kaunga va ai le lei agreement. Sengi le lei mau ki ngoa mau. E al mere sa kupu. Whako apiki merkai kai whongo I ruma I le official maru. And these are people from all over. A piki mai arkai kai fongo ko kongo no ele isi ula vale o le fa ka pule mamaru ari fai pule. That's why wala ko fa fo in ka upu fono fa mai. Piki mai fono fa vai ka ka api. A wa fo e ke ula vale lo o ki sa ule fa ka ri ku lo wa fulu. O le ngoa ka ule ia ma discipline tel fa makai. Na pui pui e me na e pe no fo ya ko ka ua le wala o le ave ka ko ka ka fa koe kakanga ngai. Le masau estimate wala laka le o fiku afere fa. That's 200 per district. 200 young men per district. How can you imagine le rosa rau kaure le awore mo mariku malo. It's a huge impact. Ya le la bala ka ke vai u fa ngofie nga morkanga lisa morkanga suka morkanga fala maka fa me ai. Kaure ska komen power. But le coupe va veiller le ise si alo fia nga mea e kupe pate siri aku le manguia pe ngofo e faila waki nga izamo o le sia no purto lo na tolu mai moteli sala fai sa va o me tawina fo ira le pa ingo mai atu le tele wati na nei por ai ora ofisili la fio o le ase ati na o le a vele fa mo moteli sala fai. Ya, o tate fa solo pe I mea le ufa tatia. O me fo nei o le fufuanga len fa tino o me la ua align. Man me o manta pena mai I le last 5-10 years. Priority temini nei o se fu manoloina. Secondly, o fela ua inga o tatou tangata I vaa. O mena o tosi fiu ma liu tangata I vaa o le ufa tasi o tangata mta vale. Ya tulanga lo na lua lo tulanga le tawa onga mal fale le yo utilities of fale onga me umma connectivity maybe that's another source mo do mana al mela vai le prioritize tato poloketi development district awa fo ele ma faina pepelo fainu mela. This is the new generation project ole atina e onu mai tu malo aisea le usau tali GDP le utato tonu ye tata to tonu lo piliona lan me le we tolu tesimale 5 piliona. It's never been there before history mai fair poloketi miliona ele pe pelo la calculation del tato GDP tato meltu langal tato foreign reserve sa 1.5 la termini to titia tolu piliona foreign reserve. Aso na fa pia mo tato tolu masina fa masina o tato lucky. Al termini le la lata le 2000 le reserve mo le tunu. Tato ai talafu tasi te si le lua wane le la usava vari la fit sa la milion. O fa mamongana ele fa tato to alo me ave tato priority. Tato priority o le ave o le tupe e fa nga yoi me tato tu malo. Aua nei tu ua na o le malo. Peo lau tala le fetu so, e le mawhai le malo on toi o na o lato. No. Le wa ave le dedication, 5 so tasi tu malo, 5 so tasi miliona, whai lau tau. Whau tau tangata tau develop. At the same time, ati na e whale a lupo, ati na e a le pata. Lala tari le ua, mai o fikas ne le o tau atua. Ma le wala voi la na e o mai ai lalo maftianga ia le tatou te
Ma mo wai tupe fau ta niu mani. Fai elo na fai umaisi tato mea le was e o mana polo misi le se lau miliona e ati na e ai e pisinisi tau turisi. Luas full miliona tau sanga. O mana fai le si luas full miliona lima tau sanga e ati na e lau fai faiva ma lau fai fatoanga o longa osi. O fesa wai tupena e sau mai tato tupe fau. Te lele avano e fai en tato tiro i awala ese tupe fau sa tato le mawaina. Awala nta avili te minita mawainga. Ia le wo fai atu. O to te sai di pe sa o talei fai atu. Patol ta mawainga ma me umma mole atinga e ngole atunu. Ia le tato i mai fea. Ngā luenga fai whaatasi le atunu. Not the government. It's the people that brings everything together now. The te minita ma o le tā ua le nā o le, o le wha moe moe o le tutu whaatasi o le tunu e kā le sia ma le malo i ana manuia lo leo tau whainga uma. Ia, mori le ngā whaafitai, mai mo mai sā mo nei tūla le fiafi, mai se fo i le ia ma le mamalu, tātou au tusi tala uma, fia mai fo impapa o mai nei tūla le fiafi. Ia, awa le tātou wha moe moe, o le tātou whataltanoanga, tātou tue wheloa i fo i le vai aso mumua, taimi fo i lava nei o marka peneta, i ana mo leo nisi tātou so tainga. Ai o le a o whataltali atu, i ata o lo expire o manei, ia mawhale o lo uma. O leo o tau sao noa mai ata, o lo anoa noa i ai meia. Mawhale o lo latou whaia le tūlanga lea, o le si ia o latou o lo atau le lanki. E ana whaia lo leo le tātou action plan. I an tōtou i poti mai whoile e atiau. O whale o loa nei o usta i al whautuanga lau miria. Sa moa o taung tātele la tō loa. Manu te leina le nei aso sa moa a lo whātu soi fō mai manuia.